okushaba okukubire kwebembirwe Bishop Agacencwire omwebembezi w'amakanisa ga Christian Fellowship omu Kamwenge. Izo waliyemera okagambira abantu niwe okozera muzeyi ekikolisa niwekolisa waba biri muzeyi tulikolaki kolisa nikyolengera ko mu kampuni z'ebitongole nibateeka kuteeka basupervisa bateeka omanyaniwaha akodinge tukashoma enyikirize z'amazima ekiseera ky'okusindiza abeebembezi ba gavumenti turara kukirwa kuba turakora n'abantu abine emitima era amanya ekyokukoza batiiremu obucaafu mu mitima yaabo n'okureka obucaafu. Abarokore abahona behanangirizibwa okureebera hare kandi betantara abeebembezi b'ebishuba. Omuntu kuleta argument okabura bagizuma ogana abali beyanga abali bekunda tine omwebembezi wabere yaralesera muri Kamwenge namutirindi yakamaza ngaida kugirete. Omukoro gubire guri gwo kushohoza sente ezo kuhendera kwombeka ekanisa egi. Umugande Bishop wa North Kigezi Right Reverend Onesimus Asimwe yajemerera emize y'obushamba ne kwasira hansi na higuru omwihanga. Omuntu yaza kweza omuntu omulimo naina ngo banza abyambe nawe yaina kumuha promotion kumukuza aina ngo abyambe nawe yaba ino mushaija yaba tamwine. Bishop abire na hamya abaronde barukwika nkaga na babiri aha kanisa ya Yakobo muri Nyabitete buyanja rukongiri kandi abaronde abahamirwa omunkiza yabo no kubashaba kuko batungo mu rukwera kugumiza muno bakururo mu Kristo bakamwikiriza kumujunu w'amagara gabo babaronde basimire Ruhanga okubasya hizobere kandi bayiraganisa okora emirimo ya Ruhanga mu kanisa. Shemerwa kureba ngo natebwa weri izoba nzaguma nshomye buri sande hatarukoshi eza nashemerwa kureka Bishop yanto mukono nzaguma kora emirimo yo mu cyaci nshome Bibuli. Gasha kwa Anthony Twine na Dan Basibye.